спортсмен тазадам балеой кард дар гап муистодам. бародаро мумкин бисёриёт ҳайрон шен ки и канали тоқитиваи ма дар ҷа чӣ кор мекунам ва барои чӣ ҳамин барномаро яъне ки барандагӣ кардисам. Фаридун бисёр таърифш мекунад фавик. У биёя қатӣ фавик я бор қатӣ фикна. Фавик қатма кор кунам ва мумкин наӯравонӣ бошем. доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм, баровардани ришумӯи сар, зиёду кам кардани вазн, дарди меъдаю безурётӣ, доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. Дастафка ба ҳама шаҳрҳои Русия. Дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург офисҳои калони ин ширкат қарор доранд. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. салом алайкум бародарои азиз, мухлисои барномаи марди майдон. дар барномаи имрӯза иштирок мекунад хай каксигда каримушодӣ намишодӣ иштирок мекунад ҳамроҳи муҳаммадҷон. ҳаматон хай ҳар деюра мешиносем ба фикрам хиёл мекунам ҳай виз ҳавай категорияи вазни ё ҳар хела и 68 килоай и 63 кило 63 килоай хай фарқи калон надора. хай рекордош нагам мезанем иш хай профессиональный боецай 6 та бозага поражение надора. иш боша хай рекордиш як шапалоқ ҳаматон медонем бародари азиз. ҳозир аввал да бокс месанҷем я шапалоқ хай даромад кардагия хай мебинем бародари азиз ки боксиш чӣ хелай омада ва баъдан парте гирефт. Стоп. چه بوده شدی؟ Тишяга дар контини шоза. زورو дома. Беҳад. Бафкун света такиш бешкун. Светома кышт. бародаро дар аввал хай кам тарак ҳаст шухӣ кардем гуфтан оне ки муҳаммадҷонам яъне ки наварзиш
алоқамандӣ зиз дора баромадагия чанд та бокс баромадагия ки бокси соза чихеле ки мебинем боксиш ай бокси мада ай бокси кида фаридунда ай бокси Шаҳрёб. ай бокси шаҳрёбда бокси профессионалитара созтара каяме ки дарош зура مردک در برآمد که دیگه مقصد بوی زنگه چند بوی زنگه در وقت اشتیاگه بوکسش همش سخت بوی زنگه ساز کنش секунди дига. چه تاسیس تو؟ گفتی میرم در یکم راون چپاش میکنم. یا نگفتم اکا. چرا گفتی؟ دیگه هست. نسبت حریف چی گفتن؟ نسبت محمد. نسبت ништяга боксёрский чем айдия соперником стойкаш зура. хайрам маълуме ки дами диханиш камтарга мета хушру кор кард ударои зур гузарон мақсад нигаҳ мекунад киҷо дар я савол барномаро қати фаридун тамошо кардем барномат қати шаҳриёр ора безеби бад задаг ягон ҷо ударот хеле хами сахт расидаг шумо барои чира сахт назадида ударои безеб нарасид ай сабабиш барое ки ин мардак машқ кардагиай хеле бисёр баромад кардагиай профессионали кор мекунад мақсад удар медонад ки чанд удар бизанад чанд аво медаванд атака мезананд мақсад агар ман удар рӯй накунам ответ накунам мара маиб мекунам дарош мақсад деҳқонӣ меянд мера мара маиб мекунам ба ҳамин хотир мақсад қатъии дуруст кор кард ман дуруст кор кардам муҳаммад нисбати рақиба чӣ гуфтани барои боксиш ака шуди гап надорам боксиш хаяк маълуме ки ка боксёрай ҳар рӯз кориш ҳамяй агар як аз даҷош мешид мумкин якм раунд меғалтид баъд ман ховм тренировка накардистам ягон сол хело партер да мебинӣ да партер чӣ гуфтани чӣ мекунӣ яъне чизе ки да бокс нишон доди да партер чӣ нишон дода хаяк бокс мо зашта ва кам зашта бисёр кор кард манам зашта кор кардам ҳоз бояд давом балавой кунем нехай ба ҳар ҳол чӣ хеле ки ба ҳама маълум буд ту да бокс бигем ақибнишинӣ бисёр кардӣ ва ударои бисёра яъне ки пропускат кардӣ а да партер чӣ гуфтани да партер ози атака така боварӣ дорӣ далбит чӣ мекунӣ мебинӣ خوب این آواز روی همه قصه تماشا میکنه که هر تری محمد چخیره همروی شدی رفتیم
Hakimi. شکر ماما این حالا شکر دی هیچ نه بله اویم که ای ماما تو با گفتی من فرق کرده مینود میزنم این فرق گیره باید بر بالی باید که بله اوی یک نیمه که کار میکنی بازی دانشا بالی نه ما چه خلق دیدم ای زشته پرخود زوری باید کرد پرخود از اومدن نتونی سر زور گرفته سر پرخودو نکنی قوای فیزیکی نرسیده سر ویس چی؟ وزنش نه کارو وزنش رو فقط 5 کیلو از وزنه نکی قوای فیزیکی نرسیده قوای فیزیکی سیدا نستگه توی گل گرفت نه بیست دو اینی خفه
پارسال که زدم بلایی کرد دیگه پایستادم باشه بچه چو کردی؟ هیچ نکرد دیلم شده است چی با؟ رول تا خود آدم سهار هم داشته اون دست که زدم؟ خیلی چی نمیکنم هم برای اگر خیلی چی قسمیت نمیکردیم حالی پگه یه هفته پیتن رعلی شکلیم بومی میبردیم مثلا همه ای بیرول کنه نه بعد اینجا میریم خورتو گرم نیست ولی الان دیگه میدانیم بعدی سیون که خیلی نوازی اموسیون یک کنده به اموسی را میپرسیم که چی خیلیشده بیاد یعنی که احوال محمد بسیار بد گفته چی خیلیشده ایست کردیسه خیلی مروسی سارو میدم سارو مش میکنم بگه ها مش میکنم مثلا اینجا بودم اصلا مردکا شویدن چون نجمیده اما خیلی دلت نشوره نفست میگیره دلت دوشه نشوره ما 100% خش در سوال اینترس نه او گفتیم از هر رولتون خودم ساعت خودم ما بخروس هریچ نخودم هیچ نخودم همون خودگی شبیه وقتی میگم جا کلولش دیگه با شکلی بخوریم با شکلی بخوریم نباشه خوب برادرای عزیز شما тамошо карден муқовимати муҳаммадҷона ҳамроҳи шодӣ ва хулосатона бировардем ки хай ки дараҷа ғолиб биромад ки чӣ хел яъне ки муқовимат нишон дод аввал савол ай меҳмони барнома муҳаммадҷон мепурсем барнома барои ту чӣ хел буд برنامه برای من زور بود خیلی من خودم پیش سپورت از انیمات سمی کردم من تای 2-3 ساله که خیلی داوده استودنتی های خونه دورم کمتر مشق نکرده استم نکمدم معقول شد اکه اکتیونیه با کدام بیا برنامه ده زور ягон мотиватсия чид барои тра ин барнома сабаб шуда метавона ки бо ту машқ қадам همین سبب میشه که من مشق قدم میتونم 3-4 سالی که زاو نرفته بودم همین سبب میشه که ممکن با ما тренировкама давом метавонам яъне ки барнома маъқул шуда хуб мегзарем накаи шодӣ мепурсем хуб дар бораи саперники чӣ гуфтани ин барнома чӣ хел гузашт ҳамроҳи саперники набуд не саперниким зурай партеш ҳам зурай барои ман проход медунам проходроӣ намемона мақсад маълумаи опиташ зурай айсе одаме ки пеш иштирок кардаги буданд и чӣ фарқият дошт ин фарқият хеле болоай ва опит надорам вообще опити машқӣ надорам якин барномат хатима буд яъне ту ба боварӣ гуфта метавонӣ ки агар ман қадим муҳаммадҷон партерио бокс про мана мезанам не тра бокс чи партери ма чӣ фарқ хайр рости тамаш там бой маш мекардем ту мезаниш рости бокси ӯ состарак айтада медонӣ барои чӣ барое ки масалан ударкҳои даромаданаш шу медроя ту камтар шумо ҳамеҷи удар кор мекунӣ фаҳмидем ки пеши рӯма кандам хуб муҳаммадҷон ту чӣ гуфтани мақсад яъне ки агар қатима бубурӯи чӣ хеле мешавад хая ки барномаи марди майдон ҳеҷ чӣ гуфта наметавонам ҳакка шуди ҳар рӯз алда агар одаме ки ранги ма мисол ҳар рӯз алда набоша ма боварӣ қатимегу мезанамш овози ма камтар дихани сес будам дихани ман нишон метавад ки бисёр хов мекунӣ мехӯри ҳамин ҳисоба хуб мо ҳар меҳмони барнома вақте ки меояд дар барнома иштирок мекунад як нафара визов метавад ё ақаллан файродиш мекунад дар ин барнома ту кира гуфтани яъне ки барои дар ин барнома ҳамроҳи шодӣ иштирок кардан кира тавсия метаҳӣ ё кира визов метаҳӣ кадоми боша мада фарқ надора хайна фаридун бисёр таърифш мекунад фавик ӯ биёя қати фавик як бор қати кунад фавик қатима кор кунам мо мумкин наву равонӣ бошем бо ами шоу бигзара зуртар бигзара ман намегум ки ман мисол аура мезанам ё ки умара мезана гаранти хат мегум ки ами барнома зур мегзара баъд ту медонӣ ки вазни фаридун ай то вазнтаре мақсад хеле фарқ мекунад ҳатто ай вазни шодида вазни не фарқ надорам одам мо гуфтам ки вазни якай шоди ро абуз накард чиш ро абуз дихани қувваш активни буданаш опиташ яъне ки роли вазнаш ягон рол боз накард 5-10 кило барои ҳеҷ нест бояд мардак битона хуб ташаккури зиёд бародари азиз чӣ хеле ки меган машқ мекунӣ ман ту чӣ гарила мехӯрӣ моинем бародара як гарилаи на марҳамат бигирен бихӯрен баъд тамошо мекунем ардишмур бихӯре бародаро мумкин бисёриёт ҳайрон шен ки и канали тоқитиваи ма дар ҷа чӣ кор мекунам ва барои чӣ ҳамин барномаро яъне ки барандагӣ кардисам сабабиш як чизай
ма ҳамрӯи ҳами шодӣ дӯсти хурдиам ай хурдӣ калон шидагием ва ҳама чиз барои дастгирии ҳами бародар барои дастгирии варзиша ки ҳами бародари моам бирава ба як ҷое бираса ва сабаби яъне ки фахр кардани мо бо шумо бишава ки иншоалло ба амри худо боварӣ дорем ки ана ҳамин чизо сабаб мешавад ки оҳиста оҳиста рафта дар ан ҳами арсаи байналмилалӣ ва мусобиқаҳои бигем берунаи ватан иншоалло иштирок мекунад ай ана ҳамин ҷо сарш мекунем. درست قید کرد. خب برای خودت گفتی که یعنی спортивный интерес داری دا که دا فریدون نه برای شادی را که توصیه میتی اگون بلاگر یا اون آدمی که در پوبلیک هست توصیه دادم میتونی ای روی قوا و چی بگیریم اکی شده معلومه که در بین بلاگرها اکتیویتی تره باور دارم بلاگر نه آخه ما برنامه شای که بلاگر هم سپورت هم برنامه را پیش برده است اگر ایو دمو بگیریم تیاجول وسین اکی پرویزه ای 100 کیلو بلوای برایان هازی بزنم با معلوم میشه که قوا چی بازی میکنه و ویس چی بازی میکنه یعنی پرویز یا که از ما فکر میکنم همه وزمین هم اکی پرویزه بله همه وزمین هم و با یک چیز دیگه شب بسیاری ها تماشا کردیم بسیاری بعد درباره اسپورت گپ میزنه یعنی که معلومات بسیار داره درباره اسپورت علل خصوص درباره یعنی که محاربه های به قاعده یعنی UFC MMA چی گفتنی درباره آدمی که محمد توصیه داد برای تو مایو میترسم چی با او خیتای دخونگه کنفو پونفو ایسوسی مشکلگه مایل ویزو پرویز خب برادر عزیز اگر روز در برنامه که پرویز گری لبتن نمیاد من تو چه میتونی 10 تا پدرکم میورن که پرویز با میام میزنه خوب پرویز با وزنش یعنی فرق میکنه ایت البته یعنی که ایت چند فرق میکنه قریب 30-40 کیلو نکی تو جای ما میدونیم او باید نیست ورزشکار نیست چیکار میکنی با تا یک جمعه دنیو دخیتای خوندگی خوب کراته پراته ایشوسی یعنی که من تو جای میدونم یعنی که مشق نمیکنه پرویز یا گم یا تو مشغول نیست نه این خیلیده یا آدم نمیفهمی آدم هسته مقصد اینترس داره همون پریومور همه ایسا زور کار میکنه میفهمه بخچه زور قبول کرده برادر عزیز چخیلی که میبینین امی برنامه را پرویز سیونکا کرده تاگی بود خودش هازی در پشتیوی بود خست آمد مقصد ما اجدر نداشتم حتما میزنی مقصد نه خواهش داره یا که یارو پیشنهاد نه اکا هیرو چیز نگم زد نه من ممکن 100 کیلو باشم یا 95 کیلو باشم ممکن نه که تو باید سیما چه خیلی باشم زود دتونو میرساتش حتما میزدنی مطرح با قدم بوج میکنه دزمین نزنه من میدونم تو من میزنی دیلت میشه خیلی دوام شده برنامه ختم کنم بله برادر عزیز چخیلی که دیدین پرویز اونجا اشتگی بود دوام شد در برنامه دیگری میبینین انشالله با امر خدا و یک برنامه بسیار عجیب میشود که فرق بین وزن هر ده یا برادر 5 کیلو بود احاز فرق بین هر ده یا 40 کیلو 30 کیلو قریب با این خاطر همه کسا برنامه دیگر انتظار میشه و دستگیری میکنیم انا همین برنامه ورزشی را و جلب میکنیم مردم با ورزش در آخر مینداری را ای محمد جان یعنی که بسیار مینداریم که دعوت قبول کرد و اومد در برنامه همین برادر ما اشتراک کرد رحمت کلام محمد جان رحمت اکش مدام یگان گفتن دو چوبچه در آخر مرحمت گفتنیم که برنامه‌تون 100% هر یا آدمی که با کمتر سپورت از انیماسیا داره بیا موتیواسیای کلام میگیره یگان شو نبود یگان چیز نبود چیز همه فایرات کردن چیزی قوی داشتیم چیزی داشتیم نشان دادیم خیلی هر کس در رینگ معلوم میشه با خودش دیگه آدمو رجدت داریم با گفتم که میشه وقت یگان آدم دیگه با ما میون خوب البته گپش درسته برنامه خیلی که مردی میدانم داره اینجا جای مردم میان اینجا فقط اشتراک میکنن و در آخر ایزومی که همین برنامه ما یعنی که همه جای اساسیش بگیم این دست خوکنک که کسی دست همین شادی را در دست خوکنک میزنه صاحبی چند سوم میشوه 300 سومون صاحب میشوه و میره میبینیم که دست خوکنک محمد جان خیلی قوی دستش ارم رسلینگ ما پیش که میگم قوی دست خوکنی اکی شادی را دیدم مرا اگر 3000 هم حوزی بگم ما دست خوکنک نمیکنم زدگی دست خوکنک ده به هر حال میبینیم به هر حال قوره برساندن دکار این اساسی همون چه ده برنامه روز اگر من دست شنیم بردم 300 سومه گیرم میشوه گوش که من دست ما میبرم اینم قدر اینم قدر میبرم اگر در زمین قدر بلو زد بگیره
қабул агар дасти ҳамира ба замин наздик бара мегирад қабул мере мебинад қадар мебармаш қадар мебарм айни қадар хокат мегирад бародаро қоида асли барномаи мо ҳамия ки қадами мара дастхона бизана 300 сомон ош шишидагия масал чарчар кен гуки то ним шабара майли мо розия то ним шадисна ним хабара фораса дамит то бабарага 300 сомон ош кардем тарчи Bo da комментарий написать, как без хона, как он мог я говорю, без я говорю. фораш фора ним бара 300 сомон фора фора азат сора 300 сом шайхе. Короче, я тебе повторяю, я вам комментарий без этого написать, бародаро.